Anh còn vai miska vai mun. Phía vai nga de ku me yo Korean ta di ke di ai Korean tin. Yung anh mẹ ai đâu papu yung king ya. Mà iya ka mafaya rin ngayon si ay nga papong yuking. Yeah. Ni ko facing nga may ayon nga yasong mamayal kay ta iya ako makeki suy hối sinh nga ách lên tao mẹ ấy đang học lọc pha cao mày y để vậy lọc pha cao mình mẹ ấy để y xí vài ngay đây pa nhiều kính như đây y để market Pacific market mà ấy vô đây ấy vô đây có phô mẹ ấy xí cũng oxe cả mua lên mày y PNG vào Kajang pitching si market. Kaya daw pa siya ni Rama ngayon. Noon moy chips. Chips lai yun eh. Kapmafo niya yun eh. Kawan. Pakai kasumali eh. Yep. Famalo walong sai fe au mga luengal nge yaso famalor kau ya lela aso mun muri nge va yaso nya famalo akuin ainga wo mai masangi ya ile famalosi fe au mga luengal nge va yaso wa kiu ke fai kongo o ainga ya emeseo kongo kampangi ia so se mea ma fai on ka ko fai nga bengai ni awase sa ilinga mangwia mo ka ko ainga ngai ka ko ainga fa mun mai sa mo ngai ka ko ainga ingei Australia ngai ka ko ainga so sa kungu ura ya awa alenga duenga ia ele ma fai on kausi ka ko ainga ia ele mafai fo iyo nga kokongi piri ako ngure ka ke ngofo ia ele mo fo ise so swangin fai mo so swangin ngai ka ko ai ngai sa mo ia fa malo ako lava le umsai lava papale fe au mga benga ngiva yasu ia ewa mai angai fo fangani ngai yafi ia ai ai ka kom ka upo fia kalangoa ni yafi ya ia singa vai ngai ko nga me foi fapia au ngi ka ko ku ua foi le fa saul me fa valvalea au vo ka ku ka ma fai ku uri me se fa saul e fa alu pe ka wang fa saul me se ka wang fa saul afa pe ise messe ka wong fa sa ai e ka ko ke mo lo le winga fa ngane fa mai ko oi pe e popole fo ye ele kai kai ise me le ye mo ai o ka ngaka ai o le ale me fa le kung ka wong fa sa wongi ku wifi fa ye ya le mi o ka
ile aso ngalela faila okay tanga faila la live ngalela ole winga la live o lau ki kama fai live advertise la upisingisi lunga social media e ko akele ila ko e fa nga ingan ma ko kau kua ia e mafua mai o lunga social media ia le ala e mafua ai e le fa pe fai se sa ulai o nga fa pe o misi winga fia ma fia le ai le anga fai le live so se pisingisi ia o ko va inor advertising o pisingisi kama fai ala ko puulunga social media ma advertise wangi la ko vaenga fainga na ko kama fai advertise business pa pengala ma ko kama fainga ele kama fai advertise ma ko business ai oso mai fo I kakale ngoa ya tama anoa ma fai mai le comments ar kanga kane nga ule fia ya fai mai e mi mika malanga kalaveng e koso solo fai mai ko e kaunga kalanga kauanga pipi ai sau le piko ilalo langa ko mengi le piko ilalo fai mai langa ko mengi le piko ilalo e laki a okokongi sa utex ai longa okokongi sa utex ai loa la pe maua o le malo oskari e sa utex ia o nga lokala ia le lau ke kama fai fai loa ko vaenga mua le fai mai oro mi mika soro ma ko soro kala veng uso a fa pe o e fa longo mai la fiafi ngai e ma fuo nga mi mika mista fala e ko soro nga kala veng ia avo e mi mika nga kai me fai o nga lima e mi mika re nga ka I me fai o nga lima malonga afu malonga ma lo sing fai ai me mua nga fa pe o re ke ngofo ngi melpongi alu le fa causa pusa pipi alu le fa causa pusa pipi o kawal pusa pipi le voi ke mingi se lauli ma se furu ai ngal se furu 2 kilo o le ala le me ke fai kio ai fuar ka un ka pipi ngi ia ele fa pe ke alaku ile le fa pipi ngai la kula ia mai makar pipi ngai saurola ia kau sami pipi kulou mai mo mai ka ko ku nge fiafi ai alo fa ka lo pusa pipi e ke sau foi e o foi mele pipi o le kele yo furu pipi e mau il pipi ele fa pe ala nga mai er kaunga ko fa kaua ko ur kaunga de ai e mai le pipi fuki e se ur furu la ko mai pipi fa mama kuka nga e saura ia fa akau aku nga e kau samila ia a fa apea la wa e lo ka un ka pipi ia mela nga makiva a ele nga fa ki ai la kupenga e mawar kawar mako pipi ai la ia fa kau sa pusa pipi le se la ulima sfuru 2 kilo ai la ia kuka pe a fa apea wa e fa ki e ka un ka pipi on menga fai aku ai se fa mama ni me mor kau kala lau fai va ele me fai se paupa melanga o fai ko or pipi le fai mako e ko kongi le taxar mako pipi ko kongi le GST al mako pipi vai ngalonga luanga le ke fai kio ai vai ngalonga kodu wa e fai mai ai longa ko kongi sa tax uso o ele atama ano ama le wa valu o kausanga le la alu le iwa o kausanga ngai merpongi iwa fo inga kausanga karunga nga kala la opisingisingi ai le kaudi ai le amaka mai la opisingisi mangi usila iwa kausanga le wo ingei auskadia anga le ko ngia sa utax o le vanga kapungi ne malo la opisingisi o le vanga kapungi ne malo mai le fa val le fo mista falai o le mele yai o ngei auskadia e fai uma uso se ko sori se ke fa ko ngare o so yelo ko ki a polo di lo fa valea sori lo ngofi ai so makiva sori ai so makiva sori ai so makiva ai o ka su ese me ki ka usami masa o me ai sori me le fa ngale le ai lo ma fa e ke alu le e kausi pe alu le fa ngaruenga le kausi lo ko olua pe fa pe o yeso ko olua a fa pe yeso fa ngau kausi le lo fa ngau su el me kausi lo fa ngau
Ale mera nga ole ala life wa mako mingi fa valea. Ele o solo la ia mo mimika. Ai ke sawi kua i page ya fake page. Afa pe fa ali mai foringa. Ali mai foringa sau e kako fe tau i lunga i pisingis. Ele kai manga ia ko inga me o mo pa sainga. La culpa sainga la ka wa e pa sainga lunga e la kuar pa sainga nga ile pa sainga au lunga me la fia wo ar pa sa mo pa re ka ko sori ava ia ko la wa e sa mo lunga ri yo la wa manga ia le e lunga sa mo la ku mau la paula me o ke popole e mau mai la lo au ai pa u ko se me ia o era karia me nga se me ale ka ko mo fai ki o sori ai le kai le kai ma fai se pa usul le la wo kala ngo ku le fia finge ya o tama ano ama tama ano ama ka nga le fa ka wala ulai le fia finge she akula ka ko lai ya ma bua ka nga mua e mi mikar ka nga ka i me fai yo ngadima longa lua anga fa ape o kira pisingis ede mawangi o puking le anga mi mika e mi mikar ka ngaka i me fai yo ngalima malonga malos mali menga halu ai longa on menga ma fu nga mi mika ka ngaka e mi mika ka ngaka yanga menga fai ole me longa dua wa elenga fa kira ka won mako pipi le fa ka wai alu e fa ka so pusa pipi e alu lo fale se i uma furu o pipi fa mama pipi avelola i e fai po le ko nga menga ke manga o fai ai ai ka kia mai pe ma ko pipi e le fa pe o ma ko fa ka mai pipi nga mai la i fa ka ngo fi e pia oi ai e le se ma ko profike ma wai le se me ko ngile power me la ku wai e le se me ko ngile pili ma me uma me nga wa vai me nga ilo mai lo fa vale ma lo vai tele malo fai mai nga me so se fai langa pisingisi e manga o mia se polo fiki e mau langa pisingisi ai afa apeo le menga ke manga oi ala ya vango fa pipi la ya vango fa pipi se lau lima se furka la Australia ai nga se furu 2 kilo le fari pa uwa nga le ke mingai ku se furu 2 kala ka or kilo pipi ai alu isi faloro la was furu fa su di makala le kilo pipi kas ia melanga ngo fa ko ya oi ia aya sort ke lo ai longo e mo le maka ngo makoko mi mamako live sur ai longo e mo le fa ya ku sore ai o sau avenga mafa masau wanga sala kelele lumo le ilo maka mai ale anga lo roko nga o yan memor ki polore la fi ko i me ia ai ya sole wa ki le nga kele wanga sala lumo le di ile le anga fu roko i me fa ye iska ne fo nga fa ya ku ka ko live va ya sole nga ke ile au fo i au loko le anga ale fo ko mai fo vai yasongi o ke le kai ya vai o ke le vai e kalima fa asa o me fa valea yo mai mau ke le fa sa o fo ya o ko e pasi ko me fa valea o ko me fa valea ko mingi mai e marka ko fa moi ke sau vaku le awa inga ma vaku kala fa asa o ne walu le iva ka usanga nge Australia iva fo nga ka usanga kan fai la pisingisi nga koe kakala ngi Australia ai nga maka mai ngi usila le vanga maka mai ngi usila le wo mai ngi Australia mela nga anga fa apea ele anga me ai Mr. Falai ia o ko va ai le o ko mongi poking anga ko fa apea fo i elele le ia mo ki business re mele ia ko uia le anga o le loko ke fa ko di sole ka ko di sole makua sa oi kala le ska malo oi sa va in mako mok
fai wale anga lo loko alu ele fai ngia me pe yo me ala ka meki ore le anga lo loko ai ka uma fai la ia e fai fa penga wa ai ko se fulu ra fanga e alu ar ka ngakai ka usilong ko olu ma ka usilang fanga o me fo nga ko ke va ai mai kele o aso kele po e fai ya ko ya ulai e alu a ke ale lua ke ale koru ke ale fala fai ya o nga ya ko kele fanga ulai ka usi ka usi ko olu ko kongi pili fai uma mea e mea langa o fai aku ai awa ai le fai nga ruenga malos e le sau mere le ke fai aku so lo fai kio so mai mau peanga e sau sa o e ka ngaka sa e fai aku lo fai kio mai fai mai nge o ayu ke ngau sorry le anga e ka ukala ngau yanga ke sifi fo e ke ngau e fia i loa ka kangi e loa uma o ke lo ka ngaka melpongi lo uma o ke le ka ngaka melpongi me langa o fai aku ai ele ma fai anga o ko ua me sisema me fa valvalea ma ko mingi fa valvalea e fa ad i kere fa sao kusale mare skai le fai la auti o le ar me fa alongo kula auli fa valvalea e kango e fa sa me volanga pole ala ko mingi fa valvalea mai sei umar pisi o sa do fa sa o kulo oi aleo ke kango su e akule pager ka ngakale o ka ngaka e malo sinanga lango le HRPP e kaka le sa le fake le le sa langa page le fake e malo sinanga lango le HRPP o ke le manga o e kai a fua le HRPP ke le manga o fua e la vea fua a ka ngaka ngai o ke vai malo si le ngai ke le nga postinga menga ia aleva ai mai ia ele ai ore or kanga kale e malo si kere kale lango le fast lango me mon me la nga la wa fiu su e awala su e mai ya se awala fa nga e la ka mo fai mai o so mai e maka pea ele kai ya o fasa o oi e ke fiu ele kai popole mista fala ya oi e alua mista fala ya sa se lengi e fai e ka se long ba fai kama hol ba mafia volar ke kusilia songi ba mafia ne mela le ai maka mai la oi le tamano ama ale ne ke kusilia le songi ele mai ke kusilia songi le anga e maka ai ngai maka mai fo yanga po lua se laulu au pipi le nga o fai yanga po mo ngi ia ai o ki ngalo lo kope ai manga o se kupe ale ne ai manga o se kupe ngai fai mai la ia ai la fo ku sa kupi ka lo fai ai o fia ai se o fa ngau pe afa pe o ye se o fa ngau ai longa fo ike ka diengi fa kuanga loko o rua pe afa pe o fai so go o ai afa pe o ngake 5 le o fai so go o rua se si le pe au ke la fiso si le pe au ke la ai manga o se me fa ka o so purkam ale ne me la le ngo fa kuwa e mi ngoi ya mista fala yesu e ka la ka se lang fa nga ai ngisia o wo meli mai ya o fa mai fa pas sa orele o ki kang fa pas o kele yang go ming ai o kele fa sa o e ka kawang aku o sia o inga ye le ala wo mga poloka oi ele wo mga poloka oi ele mai mau ai se ka ko kai mi ai ko ke fiu la ye le au loko le anga le ko ke fiu le la fa kula ukala le la fia fingi ule oki ele pera o pisingis o ngai faia e fai ma walu iluma o ngolea na e mama si o ngoloko
la mama le loko Mr. Falai sa o le lei anga mea lai fai anga fo ia fai la opising ile fai ngara opising isi o ke le focus fua iska ngaka e focus a Mr. Falai ia ilanga ia ngaluenga lai fai o ke kalia ia me o faukuanga ma feedbacks mai ka ngaka i mea e mawhai o mawha ale lei ai au ai ngā ko mengi na whapea o ile ai lau ke le whasaoa kusa ele o maise au wala wheanga le o maisa nga ia au wala ia aluaru i lumala ka pisinisi a lai whai mailanga kala o nga olea o le leanga o le loko mea langa e le kai whasaoa e Mr. Falai e kakau wa o nga whaasa o le mea whaavarivalea mea langa le wo whai koe le afiafingi e pe valu se fulu mea whaavarivalea ka nga kai whai mai e valu se fulu vo ia ulai ve whaasa oi anga ko upele me mo whaavarivalea e whai mai aka ika e whai ia maori sila fia tō re e le o ka ika se a ngelu ri son e le o ka ika se a ngelu e a whai mai e a ka ongo pe e ongo pe le ai a ua whai mai loa ia ka ke kali a kufo ia pe a wha pe wha le kong sorry o le mea nga ne o whai aku ai ne o whai aku ai o ai a le loko vale ngai ai le ka ma whai e ka pe la upisingisi le o whai aku Manga nga ua oki Mr. Falai ma ua oki Mr. Falai ua le ai vo se Mr. Falai lungor fonga ele ringi ia o ngai loa la ia ko a kau laka i se pe pe manga nga fo ia ua li kai a Mr. Falai ua le koe fia fai pisingisi ia fako ale ko a pera ia ia o ele le anga folo loko ma e ka mo fai fape e o pe ke ua wala kalaka mai e ke wa mua ku ya Mr. Falai ia o kala la nga le fai ngo fa aso aku mia fia ia ngoka ongo nga le la se umar fa mo o ka saule le fale o ka koma le ia maua se manga ku le ia e fai ia ko ka ko live nei ia fia ia ka ko la nga ia me sili ia se aku ka ko live le se fa longo se i loa ka le o tama ano ama e o pe se sa mai le ku ma lo le o ama au ke lo kama wala fa mai kama ango ama anga fa pe o se kenge po so fingi ia o fa pe mai teine ano ama ala fa mai o le kama tama ano ama longo winga o se kama po se kama loa e sau mai le ku malo le ango ama fu fa ingoa mai fa penga ia le ala wo lo o kama sorry kwa ka wale a kama lo ya o sorry kwa ka wale a kama lo ya o pe fa pe fa nga so si au ke kang ni vale fa penga so memo kang ka loko le anga fa penga o kang ka kang ni vale kanga kakang ni vale pala ai ele mafai se mea awa anga ko lo loko e ko a fo me le ko lo ma fa e fo wa e fo ele li il ma fa le lo ma fa ai ka ke lo a ko ai le sau le ko min ma ko empty ya lu ngon me le ma ko empty ya lu ma fa ka ilo ya anga se kangaka ele le ele yor mele ele le fulang ko min ayo kangaka ia ele sau ko min makwa fa vad valea ka ke ilo ko foinga o makwa fa vad valea ia ole ka ko kalanga ni ya fiafi ole ale messe o ki kango ko fa sa o peke sau ikua peke sau luma e fa asa o wa mai kau kalanga wenga kangaka e ke fi wala mui ma va ailo loko va ailo loko i ke ua ke ongo ke ua pa ifu ai mo le loko ai ongo e feke ya mo le loko ai le anga ma ongo
e o ongo I mea lai fai e iskanga ka e o ongo wa fefeke I fo fa apea fefeke e I uanga palo roku e uanga pa ke o pa umala koko malo losi o lo roku o le mea nga e maua me kaka fa penga ai a e le leilo ma fofa ia e le leilo me fai ne ala u fa longo mai se akula ka ko lai nga se I loa la ka ka le tamano ama a mea e asa I maua o se ken se I maua o ele ke la fi mai ku o me mangingo me mala ma faadi mai foringa pe foringa Mr. Falai le faadi ai o le kalangan nia fia ele popole Mr. Falai ya oi ma ele fa sao o le ko mingi fa van valea mai a Mr. Falai mua e anga mimika Mr. Falai o me sau longa afu o me sau longa malosi o me anga mai ele ri ia Mr. Falai e kau kua longa lua a o ele fia kau o mako pipi alu le fa kau sau pusa pipi se lauli masifuru e alu e sei uma furu pipi ave lau pipi e saka ma fai le ko ainga fainga e ya le afunga e campaign la afunga e alu fa kau sau pusa pipi kene ma fai e kau o pusa pipi e fa fenga e oi mai kau o pipi e kasi mare kau o pusa pipi se lauli masifuru mare kau o pipi e kasi le yai pia kau pipi le fa kau mare kau pipi e kasi e ongo kala e vakul pipi e ongo kala kau pipi e kasi a wa uma o nga se I furu uma nga saka uma nga fa papa kiu uma nga fa mangongi sosi ambai e la kun pipi wa uma nga soka wa uma la wa ye ko kong le sosi e yai ro sa pi e ku uai e wa kun pipi wa le ngi furu nga sa mari pipi o ye manga kula o ye lo fa ka mari ko kala pe lua pe di makala pe fakala ai sa ko kuka ya o ya lo le kura ai va kuma o fakala sorry non asi vale lo uru ko fa menga o ele ma fire ka or pusa pipi ya fa ngale o kala ela e va ia ngale o kala ka o pipi kasi ngala e o kir ka o pipi kasi no e ka o pipi kasi o kala ngala e ka o kire ka o pipi kasi fa fenga fai ki o kau pipi e kasi mar kau pusa pipi se lauri ma se furu kau pusa pipi ia mela nga ia a e kau woki le kau pusa pipi e kasi ile kau le pipi e kasi ia o ngai lolo la inga makua e makiva makua e safa ia le ngala wo kala ngoa ku le fia fingi ia e pisi a Mr. Falai dia ne bo mau re fa mangiangan nge yaso o polonga ia e fa ai inga a e polonga fa ai inga lo gola a ele moe pe le mau ske me ke moe fa mangiangan lo gola a ko inga me ale fa ye mo le fa kio ele ya le mai lo fa kuanga fa ngale alu wan lo iluma business ale saula le o ko mengi fa valvale fa pe alu susu ngei ya pe fa pe ke fa pe o le ke ngofo ngei medpongi susu e alu kai fa ka mai sa pusa pipi o nga e saule ki pila pusa pipi se uma furu wa pipi ro mai ke minge o makua kelle furu nga saula e se e ku la le yo e ka ngo se furu o pipi yang nga le sak ngai kangori ye wo wa ya ko le kau sango ai lo pus pipi ye ngala fa apea la ia no vai na ngi pipi e kasiri isore por kaure fa ka wo yo kala pipi e kas pipi ngai la ku umanga papa ki wo umanga saka wo rengi furu pipi ala wala ku mama ai ya me ke fi ai pipi ai renga fakia ka ore or pipi e kas ai lo ai renga fakia e la kuper ka or pipi e kas ai se me la vai la kupe ai pe mawar pakua moa le pe mawar ka au moa ngal faka la ka or kilo ka au moa ai saula ye saka le dei
pe ke kango mai ya o ke kango fa papa kiu aku lau kau au mo ya la e fai kio mai ngi fa pe o se me fai ngo fie me ka penga nga mani me o le kanga ka kuk ele o se nga fai ngo fie e po a ko a o le si yaso o la ka mo fai e fai de me le ya wa ia le fonga ka ma fa ku ya ke sauri e o i mai nga ka o nga pipi e kaske o fori ka o nga pipi di nga le ngo ka la e ka woki e so jodi ia ore kako ori o ngā ngai afiafi. Ia vai foi dunga. E se lau lima sifurur kau ar pusa pipi. Ia ngala. Kongo wala. E re whape whai rau pisingisi. Ia mafua whai rau pisingisi. Maua sau polo fiki le lei. Whai ai umame ke mga awai. Ia alula ia mala u fe ema alu lafi awai ke fiu e su engi me fa le anga Mr. Falai alula ia fa moe le povi ma fa moe oki ma vai puru se ia afu ava peore ke ngai me pong ia are puru lo ia afu man maru ruwa le wa makang kimu mai o ko de fai makimu wai la lang e fai makimu wai ngai me pong yo le anga ko ro me kele le asu ruri le anga loko fa puku a sa wa kimu ia nga alo fa ku Mr. Falai mo ko umala va nge yasu ia or ka ko orio nga nge afia se aku yes kamanga war kama ile se kenge wa nga kenge fa pia tene ano ama ai ora kama mea ese yo mawanga o se ken me ese yo mawanga o se ken ngai pipi kasiri ya ka woki ya lo ko ilo makiva ri son ia mangu ya kere ngai afiafi ia fa maru du ko fo ngai yo inga mawo ia i se kala fo iwa pa o papa ila ko fa fonga ngai afiafi ia e ka mo fa sa o aku ia me wa pi fo ikala la au ar ku uar me se ya le ya fa ma fa pula ma fa mangingo aku ia nga o pipi Mr. Falai mo lo si la fia o pipi Mr. Falai ia e kokongi nga tax kokongi le pipi e kokongi le tax lang pipi ia e kokongi foi le GST o pipi le fa Mr. Falai al pipi le ke alu e fa ka ma ai ele se mea ele o mau se kuper malo dai mawai la kongi si vai ia ai va ai vo ia o Mr. Falai e fai a singa ke leo o tax e kokongi ide ka ikodu masinga malama le ngai kanga ka fai pisingisi ngai kanga ka fai pisingisi ka ikodu masinga pe yongo masinga makongi tax awa o ku le fai unga kausanga wa ke le o le kupe e kokongi longo winga e mafua onga kokongi masinga e fa ngo fi awa aku ngai kokongi ya uri kausanga ia e o ko kausanga pe a mase 2.5 por course fu wa fela u tax kokong e mafua onga ke le fo ila u tax kokong ia or ke le or income le mawal pismis melanga ia malama le yai o le tama anwa ma ia ma ko de ngai le soangi malo oskari e ke le yo mako tax la kokong soangi malo oskari afa pe o le kengi oskari ia wisi a tax ma ko de fai me ngai ke felo ro iso ro iduma e fai re awara ke le ke malo vale ma e malo o malo ife e fai re ke le awala ie mai si me ie le ke malo vale ai manguia kede ngia fiafi se ia ulaku ia le foi ko kapenga nga isi me wa fa moi la soka ya ai alofa kede aku Mr. Falai ya oko manguia kede ngia fiafi e fa malu wa ku fo iska ko wa ku mu ngai wo o ainga o pa anga masang ia isi fa makalanga fo iwa pa o papa lo ko fa fonga ngia fiafi o le mea ia awaka ko ke fa sa awangi o ka sa o me se fa fa yam fa sa o me se
wa aru ia ni ke ufa le ko ai alofa ko kere Mr. Falai mo oko a mga amia le sosoangi Mr. Falai ia ka ko ngalulu e fakasi ia mafai foi nga malos ai alofa ko Mr. Falai mo oko mangia fa nga malono yo ngeia fiafi ia ka ko foi dia sokaya ia alofa tu mo oto ia maya Mr. Falai male vaenga I me pone ia fa to fa soifua via la fiafi